Kani Gadega Pati CTV. Ka Office Trekam jong ka Controller of Legal Metrology Meghalaya hadian bakalayo pedang ya kejing ujo na ka New Trap Achek National Movement Han halor ka jingna jingthau kitendong gas cylinder kala penmi ya hukum ya barok kikan hon sam gas bekidai bantau ya ki cylinder haswa ban sam sikipat ba ya ga ne ga rai la shim ha ka jelang ga balong ha ka Office Trekam jong ka Controller of Legal Metrology Meghalaya ringkat ka jingron lang ki dekon jong ka HANM batru kinong sam gas na kaleng kanong ba shilong Hakabay bat kanega jingtheu ya kiniki gas da kiniki gas agency da neki delivery car kanega kuman ko tingla belum nega meeting la khotlang ya kiniki napo kanega new trap Achek National Movement na taban na kiniki gas agency tikiliawan lang mene bro ar liang ya hagali meeting badeng la belum la ya ini ya meeting da khotlang demi akan ini meeting nila ya keren nawarka komplain kadai na bentakan ni garul ka amendment jo garul 18 kepada garul sub rule 8 but sub rule 1 but 2 kalau siapang binigi gas cylinder bagi daiban don kata gijing theo kaneka non automatic yang hakin parang non automatic washing machine class 3 the capacity ke belong 50 kg but new e value they belong 10 gram the kalong baro kini gas ki dei ban don kani ka tiar theo hapo godau lani hakan ni delivery point nata ki dei ban ai but ya kani ke ju jing theo show new delivery mat kalong ka jakat theo nongkong kini gas habaki katku jing yo kejing keren bagi ni gas agency kalong bab kini gas tuan ra ya kini gas na kini company daki drop dan daki lawan hantu kini gas ki hap theo suai gitu ki cylinder kin theo laki biang ne lada ki biang ki labu bain hang tu po kodau jongki bad ye kino ki balong duna ki pen pai biang sa company hakane ka kaliru ka don ka ne ka jing theo te ka ni jing theo hang to ka point kila ban theo ki ba ki ban sim gas ra ki sneo don kam ki de ban theo hang to ha ka point te la da ki le ai shi ying ru ni delivery man ra lang ya ka to tiar theo te ki theo biang hang to ha ying Kani Gadega Pati CTV.